Pozdrav ljudi, danas opet igramo Resident Evil i nastavljamo Welcome. tamo gdje smo stali. Got a selection of what are you buying? What are you buying? Dobro, Come. života imamo. Ovo ćemo za svaki slučaj. Može biti, aha, sad nas zove tu Hannigan. A dobro, uglavnom neka me se uši helikopter. Da pa mogu iz ove kuće onak Ivanić, bilo, možda bi bio i jači. Ali ipak je to us. Small world, eh? Well, I see that the president's equipped his daughter with ballistics, too. How rude! And I don't... A dobro sad. Ne da mi se to gledaš. Evo ćemo sve staviti, onda ćemo bez stvari. E sad možemo duže biti tu. A ipak ću ja iskombinirati. A ne mogu. Šta ima gore? Flash ne treba. Evo sad smo nastavili još mjesto. Neće. Evo da si uzeti ovu. Evo vam svi ovo. Tras de ti, imbécil! Da brutalno ih koljemo. Excellent. Ne! Use this. OMG, imam samo 19 metaka. Leon, are you okay? Pa nisam dobro zato što mi izbacio metke. Tras de ti, imbécil!
Morat ćemo malo sa shotgunom Ne, brzo moram uzeti. Moram se malo ići s ovim. Detrás de ti, imbécil. Nemam ni metaka više. Ubišteš me, ubit ću me. Moram ovo privest kraju. Sve mi izmiče kontroli. Detrás de ti, imbécil. To! Napokon, već sam poludio od njih. Looks like they're backing off. So, what do we do now? The bridge I crossed to get... Hvala vam na gledanju i like, subscribe, share i hvala.